Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Gemma at taga San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunada, mariknam ti pated ti may sa atao, no awanen da ito ikan ka. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Gemma, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Umangon nga ditan, Gemma. Anya orasan, mala daw ka manan amang lukat ije pwestom. Anya ka mo tan Ernesto. Nasapsapa pa ilaan mat. Maladawak lang arudon amang rikap ije pwesto. Kaya't mo amasapak pa'y amapan mang lukat. Di pa'y makainanamot da tao. Agandar man ang tikinasadot mo ako na. Dagiti kapadam nga da pwesto na naglukat dan. Sikalat maturog. Awa na, gumatang dagiti customer mo iti sa bali a pwesto. Takasano, nakarikap pa'y lati pwesto. Alangan mait nga urayin da ka amang lukat. Saan la ang amay may sa ti customer? Ado ti gumatang, gaputa number 1 akasapulan ti tao dagiti lakuta. Amin at nga o, agkasapulan iti bagas. Kan ado dagiti adatarakan na nga agkasapulan iti feeds kan mais. Nagadupay la sa umet. Bumangon ka ditan, suyatang kan iti danaw. Wanan boss, bumangon na kon. Ay, makapasron ti kasto panagbiyan. Hello? Ado ti matrabaho dito'y farm ita. Ang mga nusana ka makawin no rabi eh. Dito'y kami kalkalapaw maturog. Agpuras kami kadagiti bunga ti mangga. Narigat mat kay talagkuratan kadagiti tauhan ta. Basta ka di, kat iso ti kunam. Wen. Sige nga ro dun, idapol kon, kat adda gumatang. Bye! Basta isaya at pa'y di kan agaw-aw. Awan tumot lang ti wayak na agkunay na daka. Masapak kiting agrikap tapno makainanaak mo. Ay, Magno! Manang! Isimpa mo dagiti tagila ko. Iyon nagmon dagiti adda di taruan. Apay ngay manang? Nasapa pa'y laang. Intom kwan, agungat manin ni Manong. Sigurado nga agdamag tuman ng kanyak dayjay. Saan mo nga ibagbaga na sapataan ng rikap? Saan mo akayat na masapak amot ang makainana? Ha? Ay, kahit ko na, Manang. Anya pa lang harap ter aramidam nga. Agunay ka na. Ay, iwan, Manang. Sige nga raw. Ipaunag kong dagiti nakarwar at agila ko. Auntie, nasapa ka mo't anagawid. Imbag man ta pinalubusan na ka ni Uncle Amasapa amang rikap. Milagro no palubusan na Amasapa amang rikap. Ne, apay nga rod anasapa kayo anagawid ngay, auntie. Saan ka no ang makaawid ni Uncle mo itarabi eh? Iso nga ginanaak mo't Oray sagpaminsan laang. Ay katuan mo't auntie. Ay sige, sumra kayo nga rodan iti kwarto yo. Addan ijay dagiti ubeng. Agar aramid da iti assignment da. Ituloy ko matagluto. Tayaban kayon tulatan no makaluto akon. Ay, sige man nga rod, Ana. Kaya't ko nga ipapas ti maturog. Subbutag dagiti ado apoy puyat ko. Ana, ayan di pinatimpla ka kapingay. Ato yan, auntie. Agyaman na. Nagarmosar ka di matlaang dagiti ubing sakbay asimrot da iti pagadalan. Wen auntie, kasta ka na yun ter aramidag. Pakanak idang umuna, sakbay asumrot da iti pagadalan. Ay, nay. Adag tuk-tuk-tuk. Mapan ko pa'y kitaan, ante. Siyakon, ituloy mo dagiti trabaho. Sige nga rod, ante. Ne, Ernesto, apay nagsapa ka? Kunak man no ado ti trabahuan nyo ijay farm. Intulot ko ni Diego, tada emergency na. Aganak ka nun ni bakit nan. Kaputasan mo anam naman na masapak nga agawid. Aramidin matan, ti kaya mau. Apay, napananti panunot mo, bakitan? Amom lang aro din, nakagurgurak, no kasta maladaw ka amang lukat, nga maramidin pa'y lang, Mike. Sobra mo't hindi pa nagsasaom kanya. Na,
Awan ka di ti karbengak nga ginana? Saan tayo pa'y mo't nga bisbisin? Ngumapay kasta ka. Kaya't nakapagtrabahuan na pagtrabahuan. Apay urayin pa lang agbisin da tao may sa kagtrabaho. Ingkag sungatan. Tayong kalukatan ti pistom. Sa anak pa'y anak kadigos. Kan mga anak pa'y mo't asawa nak Ernesto. Sa anak atagabo. Tapno surutat Hey! Ay ko! Pinagtapis ka ngay! Awanan kay tibain! Talaga di ka mabagbagaan. Sumungbat ka pa'y lang, mate. Ingkarigata lang arudan tinangala iti pistom. Ita kasta ka ti bagbagam kanya ka. Aramidem nga ti kayat mo nga ramidain. Takitaak man no niya ti mapasamakin ka. Awang ganas nga agawit awang pa'y nasayat ang masangpitan. Namnamag nga da ka pa'y lang iti pistom. Ada ka pa'y malangag buy-buy at TV dito eh. Kas kalag bibiyag mo't aray na. Naimbag pa'y di baknangan tao ray baknangdan kat nagagat dalat tangag trabaho. Ala, ante, agim impaki kayo matan. Papalan nyo ngay. Agawid ak pailangan di balay. Nasakit tinakam ko iti panang tapis kanyak ti asawa. Nalitom pa'y lang agpaiso day taping-ping nyo ante. Saan nyo lat ako mga minan asinungsong batan? Tapno saan na kayo akinabi? Naumak mo ta namang sursurot latan iti kayat na mapasama. Kasano nga rudan dagiti ubing ngay? Tiburidak lang ti surot ko. Mabati dagiti talong agad-adal. Sikapay lang ti makaammo kadakwada. Ay, ang mga noad-adda ang makapungtot ni Uncle. Urayak asukunan na kijabalay. Masapul nga agkid daw nga umuna iti pamakawan. Gapo iti naramid na kanya. Ante, anya nga iti ibagak ka dagiti ubing no agdamagda. Ibagam anagawid ak ijabalay mi. Adda ka mo tanakaw. Imbag man tanakapasyar ka. Wananan. Kumusta kayo ngay? Dituyak pala kumay ti sumagmamanungal daw. Ti asawam ngay ken dagiti talungan na kiyaw. Tilang met buridag mau ti ingkuyog mau. Nabati dagiti talong anak mi. Tagad-adal da nga rod tatang. Sana bale, adamot ni Ana ang mga sikaso kadakwada. Ti asawam ngay. Masurunak kan kwa na nanang. Tinapis-napit din. Gaputa sa anak anasapa ng lukat iji pwesto. Amo may tanagagat di asawam. Nusadot nga ta di asawam. Jakla amaw no anya ti biyagyo ita. Saan na kayat nga da masayang nga oras. Ngam sobra mo tatang. Para maminsan laang matamala daw ha. Aramidon ng tikas niya kanya. Ala, ano sa manak ko? Di mo latan sungsungbatan no kasyay nga akong ungat. Tapno saan nakaakabilan. Nagasat ka pa'y kitdi Taiso tinakiasawaam. Dagijay da duma di ta anakiasawa. Kat problema da ti asawa da. Tabartek da lang arudan. Sadot da pay. Hello, Ana. Kumusta kayo ditan? Kumusta dagiti ubing? Nasayat damat, ante. Damdamagan da nga rod. No kaano kayo kanong naagawid. Kat ni Uncle mo ngay. Anya ti ibagbagana. Awan mat. Naibagak tupay asukunan na kayo. Kat nagungat-kit din. Agawid kayong tulata ka no, numangsan kayo. Ay, oo na yun day talalaki. Talaga gayam nga awan plano na amang sukon kada kami. Un ante, isuan na saysayat no agawid kayon. Ay na, mailiwan dagiti ubing kada kayo. Kaasi damad. Kan manon nga aldaw ang nakasarado dyan pwesto yo. Ay, amangan no mapukawan kayon iti customer. Kan amangan no kumarkaron ti ungat kada kayo ti asawa yo. Ano saan? Amangan no makabirong iti sabali ang babae. Ha? Amuyo ante, saan ang nagawid iti rabi ay? Anya? Saan ang nagawid? Sa dinungar tinagturugan na. Saan ko nga mo ante? Sige nga Rod, agawid kami. Amangan no agaramid pa iti kalukwan day tanga Ernesto. Nakalagip kamot langin nga agawid. Uwan tatang, berbero kanda ka nun dagiti anak ko. Kan saan ka no ang nagawid idirabi ni Ernesto?
Kan awan plano na amang sukon kada kami dito. Kas nakunakon anak ko. Ang anos ka. Ano sa munti asawam, ta asawam ka nga rudan. Awanan ti maaramida amno saan nga agan anos. Anya pa'y nga rod ngay. Saan ko mamat nagkabkabil Surutem lata ti pagayatan na, anak ko. Saan mo mat apagdaksan ti bagbagana? No di kat pagsayaatan nyo, mate. Ti asawak sapay ti kanunungan nyo. Saan nga iti dayta, anak ko? Kaya't may nga da ka akanayon iti nasaya at akasasaad. Kaya't may nga ornusin nyo ti saan nyo apagkinkin na awatan nga agasawa. Di mi kaya't nga agsina kayo, takaasi dagiti anak yo. Masaya ta na panunot mo matla tinagawid. Talaga gayam nga awan patagkun kan ka. Di na kun pagan ano asukunan. Kan saan ka pa'y kano alagawid idirabi? Laglagi pam asaan ka apin na panaw. Sika ti pimanaw. No amom tidalan mo pimanaw, di amom ngaro tidalan mo ngagsublay. Wan, amok. Adda siguron sa baling ay ayatam. Iso akastakan kanya. Ipakpakitam laang nga awan patagkukan ka. Awan serbi dagita problemaam. Ti problema ita, manon nga aldaw ang nakarikap di pwestom. Awan ti kita. Kasanaw? Awan ka mangaglakaw. Ada nga ron pagbayad mo ti abang mau. Lugi ka asi mumulagat, ano kasta? Wan, dayta ti adda dita panunot mo. Kwarta laang ti kapatgan ka. Dumteng to ti panawan ang maawatan nak, sika. Sa dinunga ospital, sir. Sige, sir. Umayak itamat laang. Bye. Magno. Kapay manang. Darasam ti agunay. Irekap mo to'y pwesto, tamapanak iti ospital. Ha? Na-disgrasya ni manong mo. Kat critical ka no, ti kasasaad na. Ay, urayan da kun manang. Sumurutak mati di ospital. Darasam nga rod. Diyak ni namnama mapasamak na ito iti asawak nanang. Kasla diyak maklon nga awanin ni Ernesto. Patibkaram ko matipakinaka mo, anak ko. Di mo ko maipalubos nga dadakas ang mapasamakan ka. Laglagi po mga awanan ti asawam. Kasanulaangan dagiti anak yo. No adamot dakas ang mapasamakan ka. Pagkalmaang ko matirik na, anak. Saan na ka pakadanagan, nanang? Kabalak na ito Aglalauklaan ti marikriknak. Apay ang napasamag na ito iti asawa. Apay. Awatan tayo kumaasi pupuso tinapasamak iti asawam. Tapno saan tayo unay ang masaktan. Nalabit nga agpatinggalaangan dito iti naikandang abyak na. Laglagi pum kuma. Abulod tayo laang tibiyag tayo iti namalswa. Nagsapapin mo sa iti asawak, nanang. Ti patay kat dumtang lata. Nagdudumala ang awagas ti dadatang na. Ernesto, pagkawanan na kumakadagiti nagkurkuranakan ka. Pagkawanan na kuma. Ante, ita tanaitabunan ni Uncle. Anya nga iti plano yo. Masapo ng agagawa kita, Ana. Awanan tinamnamag amang tulong kanya. Gaputa awanan ti asawa. Surutot dagiti pagayatan na idi si bibiyat pay. Iti kasta, saan nga agbisin dagiti anak ko? Nawaya kayon, ante. Awanan ti mangiparit ka dagiti kayat yo nga aramidan. Agpaiso nawaya akon. Nga maawan matan ti katulungak. Ti bagbagiklaan ng tinamnamaat. Iso ang maawatak itan ni Ernesto. Ita, awanan ti sayangak nga oras, Mr. Lonely. Kayod kalabaw ako nada, para kadagiti upat nga anak ko. Kat tunggal malagip ko ti asawak, agtedtedlatan dagiti luluhak, gaputa ka iliw kon ti asawa. Tuy pagayam mo, Gemma.
Gemma, pagayam ko, agyaman nakiting ka, panangipatulod, iti pakasaritaam. Ket ti makunak, anusam nga isakad, dagiti anak yo, iti day di asawam. Ala, ituloy mo, ti aggagat. Bueno, papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinga, di tinagan at Gemma, at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Samir Chanfing, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan as Cindy at taga-probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Namimpinsan ang nagbaliwak gapo iti naramid nilakay ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cindy, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti sumaruno ang mabalin nga apitan kadagiti mulam lakay. Mabalin matan nga apitan dagiti kamote, kan naluom apapaya, kastamatan dagiti guyabano. Ay, isong arot ti isarunok nga ilako iti palengke. May ibusan di lakok ang maiskan mani. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, ipaibus mo rod dagiti lakom. Kalpasan na, umay naktutulungan nga agapit. Saan nga aldaw ti tiyenda ita? Sigurado ang matumal. Saan mo anam namaan ang makalako ak adagos? Sigurado ang mamalumana. Sige, agpatulong at tulatan kinibong nga anak ta. Inton malpas ti klase da. Total, nagagatmat at tumulong dayjay. Nasaysaya at pay lakay. Tani, makumikumak ijay palingki. Anya ngay divina, nakapaibusa kon itilako. Sa dino nga iti pagkikitaan tayo a pag-iinuman. Urayan na kong basitan to lang. Agkuyog tan amapan ijay balay ni Mari Belen. Birthday na ita. Sigurado nga ado ti arak ken pulutan. Ayos nga rod. Saan tan nga aggastos iti arak, ta sigurado nga ado ti arak ijay, tapada tamet amang nginom day di abelen. Iso nga rod ako nak nga urayan na kon, tagkuyog tan amapan ijay. Mala, tulungan ka nga rodan, tapno daras maibos day talakom. Napardag manin nga gawin. Sigurado pag titinulungan da ka man na sermonan dagiti agama. Napay ka nga minanagana sa uminom iti arak. Aday ta. Nakadalo na kundi ito balay ni. Imbes nga tuktok kantaklangan. Tapno may dalukatan tiruangan. Sanga po, lugat taluti, mabilang ikimayaw. Semang, ba't gabi ako siyak tilinipat ma? Bigbi, gaman na siyak matladay day. Day, nay, sirog, salamagay! Kung nagdumad nga oray sa anak nagtuktaw, katlugatan niya tiruangan. Unay kayong matananang. Rabi ilang arudan. Nakaar-ariwawa kayo pailaan. Nakababain ka dagiti karuba. Mga lagi din to'y napintas nga na ko. Dagungat man ako na ko. Ala, sumra kayong arudan. Nakababain ka dagiti kaaruba. Nitatangmay, nagatulog ka din. When nanang, tanabanog iti trabaho na. Nasayag mat nga ron.
Tapno din aksirmonan. Dito ako sa pamaturag. Tapno diyak masingan ni tatang mo, ha? Mangan kayo pa'y sakbay maturog kayo. Masana na nako. Ang anak ko ni Jay balay tabilan. The birthday ng amat. Anyamanen nga oras sa nagawid kay Dirabi. Jak ang mulakay. Nabartagak namin. Unay matanti kasta nga aramid mo. Bimmabayan ka, amamartek. Sakto pa'y nga asawam kat sa anak nga gininom iti arak. Nagawis nga rod ni Belen, ta birthday na. Kat mabalin mat asaan ka nga uminom iti arak. Anya ka mutin lakay. Agas ti banog ko ti panaginom ko. Iso adi mo iparit. Aginom ka mat nukayat mo. Mabayag ka kadipay nga agsukat, Cindy. Agrubaten ti Jay, apangiluganam iti lakom. Si kalangan ti ururayin da. Wen ka di, mabit langan. Pangasim abakat, agawid ka amasapa. Saan ka manen nga agbartag? Ay, unay kalakit din ay alakay. Big-bigat nga maagsersermon ka manen. Kit-kitaam nga agrub-rubat ti tao amapan aglako. Di ka kadimang malas. Dayta kat tirigat na. Ta saan ka amabagbagaan? Ala, darasam ti agsukat. Aldaway! Kasano ngay Cindy? Basitan ti taong. Agawid takit din. Wala, bigat tumanan. Sa dino ngay ti paginuman tayo. Awan mo't amok amabalin ta paginuman ita. No kayat mo, ijay tan balay yung aginom. No ijay balay ngamin, saan lakit di nga umanugot nila kay ko nga aginuma. Sige no kayat mo lakit di nga ijay ti paginuman ta. Wen, gumatang tan iti arak ken pulutan, sakbay amapanta ijay balay yung. Agtugaw ka pa'y lang dita, tay lutok pa'y ti pulutan. Di pa'y simangpot nila kay ko, tay suko mati paglutok. Imbag ka pa'y, ta saan nga iparit nila kay mo nga aginom ka? Kasano nga iparit na nga ito't uray isukot umininom mo't iti arak. Mayat nga rod taadda kadwam nga aginom. Ayun Ay, wan gayam. Adda iyam amukken ka, akainuman mi mo taong. Kaaruba mi, balo day jay. Payabak inton sa mangpot nila kay ko. Galante nga agpainom day jay si ka. Ay kat mayat nga rod Mala, mapan ka nga rodin agluto, tapangurayan takin nila kay mo. Manong Miller, isugayam ni Cindy, best friend ko. Kan kadwak ngaglaklakong at lang iji palengke. Cindy, isudya kun kunak kan kaakaruba mi. Nice meeting you, Cindy. Nice meeting you, Mat, sir. Manong ko namlataran niya ako, Nadine. Ang arod manong, no isuti ko na yun. Sige, itagay yung arodan, tapno makaadu tayo. Ay na, talaga nagsakit ti ulog, Divina. Ibusat lang ti kapit, kalpasan na agawid akon. Ado ti miskul nila kay ko iti rabi. Jak na sungsungbatan, nareplayak laangan itay makariingak. Agong umot manun. Kasano? Makaumay ka aglako di palengke ton madamdama? Ay katwan sayang mo't ti malakwak itang aldaw no sa anak ng aglako. Kunamot namin sakit ti ulom. Idigos ko lang daytoy. Mayat tumanin tirik na. Nasayaat man, tanakaawit ka, bartek a babae. Ay na di nakbigbigatan ador. Amumot akastuyan ti style ko. Agtrab-trabaho akmat Sa anak mat akas la kadagi jay daddo mga asawa dita nga agbinggo kanoan niya pa'y akita ti sugal ti bisyo da. Siya, aginumlaang mat, numalpas ti trabaho. Kasano kami matakabalay mo amadandanagan no kasta saan ka amakaawid? Nagkunang amin amadanagan kayo kanya. No sa anak amakaawid amuyulatnan. Kano mabising kayo, mangan kayo latan, nga uray sa andak nga urayan, ta saan kumat nga awit ti kaldero, maawatan nyo. Saya at adakan, kunak no saan kan nga umay aglako. Ay, masurunak nga rod. Nagadupay lang amin asermon ka asawa kanya. Imbagam ko mga nga ijay kabalay anaturog. Imbagam mat. Ay, gayam, kuna ni Manong Miller, umay dito palengke inton malam.
No kayat mo kano ti aginom, sukunan na ta. Ada kaming bukod na alugan day jay. Kan iso kano ti agpainom. Ay, katuan na. Iso ti agpainom mo, di sige. Kasanon no makaungot man ng di asawam kan ka. Ay, naawan mo't lati maaramidan day jay. Imbag man, ta saan nakaakabilan? Manipod nagden na kami, di nakpay kinabil. Ay, wal, adapi kan ibaga. Anya ngay day ka? Kursunada na kansamot imanong mila. Tila sasawa mo. Pag kunamat, Damag-adamag nga road, may papantan ka. Sakat ko na nga umay na takanusukunan. Bigat ka manen anak kaawit. Nairwam kan iti kasta nga ramid mo. Apay, addan nang isukatam kanya. Kat idjayan ti pagturturugam. nagrugit matan ti panunot mo. Kasta ti pagkitkitaam kanyak nga asawam. Imbaga tayo amok akargador iti palengke. Adda nang sukon kada kayo kini Divi na anak akotse iti kalman. Sakit saan ka anagawid iti rabii. Ijay ka di balay da Divi nang agpaiso ti nagturugam. Kat ijay mata talaga. Pagturugak kumapay ngay. Ti bagbagam anang sukon kada kami kaaruba da Divi na dayjay. Maamuak lang adda madingar aramidam. Jak amo no anya ti maaramid ko ken kasindi. Paspay laang ti inom Divina. Makaungutin ti asawa. Adda nga min nangidanon nga adda imay nang sukon kadata ditoy. Kat maluksawsa. Amangan no anya pa'y ti maaramid na kanya. Ay, sayang nga rod Sapay agaw awis man ni Manong Miller. Ibagam apas pay laang. Uno saan? Da kayo pay laang ti aginom nga uray awana. Katanya pa'y ngay. May mayat latta kumamot. No, adda ka. Naimbag man, ta saan ka anabartag anagawid? Saan na kayo asinukon, tay balo akaruba ti gayem mo? Nakaamwam manen abalo dayjay. Sana nanaskan amaamwam no asino tinakamwak. Kat, anya kumaita no naamwam abalo. Siguro, kayat nak nga isukat iti dayjay abaluan niya. Sumardeng kan, Ador. Saan aday tati birbiro kak? Manginumak ngagpaiso, ngam sa anak alalakiro. Kunamladay ta. Alangan nga rod nga aklunem nga dalalakim. Agim imon ka iti angin, Ador. Ulitak man na awan mading nga aramid ko. Nuag pa'y sungawan mading nga aramid mo. Agawid ka amasaba. Agawid ka asan anaparte. Kasta tinanakman a babae. Ngem no di mo maaramid dayta. Kaawatan nga damading nga aramid mo. So, dinanon kayo niti paglaklakwan nyo, tapno sigurado ang makaumay ka, ading sindi. Amangan no makapungtot ngamin ti asawa kanyak Manong Miller. Ay, apagpiit lang nga, ading. Agawid kayo mo't lang nga dagos. Kasangay ko ngamin. Di na kumamit paayan, O manugot kan sindi. Sigurado nga ado ti imported nga arak. Uray raman ang laeng. Sige man lang. Ay na, talaga sa anak ang nagpapawi ang simurot Divina. Ang kakay mas ngarak dagito Italang amaraman dagiti ngarak. Kat kasano nga rod ti panagawid mo. Di ka unay aginom, taamangan no saan kan ang makaawid. Sana ka makaawid. Damod balay nga pagturuga. Kasano nga no agungot man ang ti asawam kan ka. Makamuditan. Agriring ti cellphone ko. Ay, nabarto ka. Diyak manan kinabaalan tinagawin. Ni bumot kayo umawawag. Hello, anak. Nanang, ayan nyo ka di. Ni tatang. Timanawan dito'y balay. Anya, napanan na kano. Basta ko na mata pumanaw. Di na kanon kaya ter aramidam. Kansaan kanon nga agsubli dito'y balay. Anya? Kasanuitan nanang. Sige anak, agawid akitamot lang. Apay anaaramid da ito'y nitatang iyo. Kasanulaangan tibiyag tayo.
Apay-apay manang. Basol yun, nanang. No saan kayo kumangagin inom? Saan kumangay naramid ni tatang tikastoy? Saan kayo manan anagawid itirabi eh? Pakawanan na kumanak ko. Maudin day tiyahi apa naginom ko. Saan kun nga ulitan pa eh? Rumbang laang, nanang. Isong agbaliw kayo kuman. Ikari ka na. Agbalbaliw ako. Sa anak ton nga aginumpay. Diyak lakit di kaya't amapukaw ko ni tatang yo. Inaksapulan ni tatang yo. Tapag subyak dito'y balay. Amangan nunapan iti kabagyan na ijay Mandela. Nakasaritak nga rod ti asawak, Mr. Lonely, ngamdinan kayat ti agawid ijay balay, gaputan na umakanon iti aramid ko. Ket dagiti anak mi ti patpatuludan na iti kwarta. Alakastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Cindy. Cindy pagayam ko agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ala, adal ken kadayta. Ti maysa nga ina, agbalin ko a modelo kadagiti anak na. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw. Tabareng agsublinto matlaang ti asawam kada kayo a pamilyana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Cindy iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Daniela, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Insukat nak ti asawak iti sabali a babae. Nuan niya ti makagapo, iso nga rod ti innak, isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Daniela, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Nay, si kamot gayam Daniela, alas 9 itirabe. Ngam apay nga imay kapayla dito'y balay. Pastor kandak ko mananang. Tapno maibagak ti makagapon no apay nga imaya. Apay hen anak ko. Naliday ka mat. Kan madlaw nga da problema. Ala, umunag ka. Sige. Urayan naklabiit dito'y salas. Tamang isagana iti kanam. Ita tanalpas kan anangan. Mabalin ka di nga ibagam, noan niya talaga ti parikot mo, anak ko. Ay, madandanagan iti kasta ajar mo. Nana. Naamok nga da babae ni Adrian nga asawa. Kat tinasakit. Mas pinili na ti babae na nga miti siya nga asawa na. Anya. Ay, unay matan ti asawa. Apay anaramin na ti kastakan ka. Mariribukan ako na yun, nanang. Diyak ka mo ti aramidak. Sa bagay, diyak mababalaw ni Adrian. Kasanumat ngamin, diyak maipayan iti ana. Uray pay, anak ko. Saan nga umdas arasunday ta? Tatnulukwan na ka ti asawam. Ala, huston day ta pa nagsangsagit mo. Saan mo abason, hindi kay maaddaan, iti anak. Anya? Nagsina kayon iti asawam, kunam Daniela, friend? Juan Vanessa.
Iso apin manawak matan ije balay. Gaputa mas pinili ni Adrian ti babae na. Jakmet kayat nga ipilit ti bagikan ko na. No saan na kon ngay ayatan, awan mabalin ko. Ay, anyan. Kunak no nasingpot dayjay nga Adrian. Ngam babaero matgayang. Gapulaang ta saan mo ang maipaayan iti anak? Kas dekit din ti naramid na kan ka? Good morning. At daman ang dibuisit ang manager tayo. Shh! Tangiwat mo. Ang mga numangid na ka ni manager. Good morning, sir. Daniela, mapalin ka diya sumaruno ka kanyang iti opisina. Adalang naskan nga bagakan ka. Sige, sir. Sumarunong ak adagos iti opisina yun. Kumusta ka? Namuak tinaramid kan ka ti asama. Nagalasan ti kasya kababalin na? Okay, aklat naman, sir. Kunak no may papan iti trabaho ti pagsalitaan tayo. Nga may papan matlagayam iti personal life ko. Sige, sir. Agsubli akon iti table ko. Ado pa'y ngamin dagiti naskan nga aramida. Mabit lang. Amumat, asipot pa'y iti agkadalan ta. Adan pa gusto ko ka. Nagsina kayo matan ka ni Adrian. Saan ka di? Iso mabalin ko siguro ti agdaton kan ka. Pasensya kan, Jimwell. Ngam saan ang mabalin. Oray nagbabae ni Adrian. Jak tupulos maaramid ti agibalas kan kwa na. Gapot na nagkariak iti Diyos iti nagkalisa kami. Nga oray anya ti mapaspasamak. Isuntulat ta ti lalaki nga ayatak aginggat si bibiyaka. Postula ang tiinaramid mo, friend. Sana rombang ti kayat ni Jemuel ang mapasamak. Talaga mo ta saan nakaasardangan dayjay at tao Ay, wan nga rod, friend. Ipilit na latta ti agdaton kanyak. Ay, uray pinasaktan nak ni Adrian. Jak to pulos maaramid ti aglalaki, friend. Kan mamati nga iti may sangal daw. Agsubling tumatlaang ni Adrian kanyak. Biliba ka talaga kan ka, friend. Agasam, sinaktan na ka lang aro ti asawam. Ngam napod no latta ti panagayat mo kan kuana. Kan, suot-suot mo pailaang ti wedding ring yo. Dahito asing-sing ti simbolo ti ayan-ayat mi iti tunggal may sa iti asawa. Kanya kayat ti agbasol iti Diyos, friend. No bilang tauman nugutak iti pagayatan ni Jimwell, sigurado asa anak tumatla ang analaksak. Gaputa tong palbiag ama konsensya no agibalasak iti asawa. Danila, anak. Dapat imay dito'y palaytay. Sapulan na ka. Asino day jay tatang? Kan anya kano tigagara na kanya? Ay, ewan ba't imbaga nagagara na. Ang mailasin ko ti ropa na. Tay sa magkaadalam iti kulihiyaw. Kaputa din nakamauray. Inyawat na latan ti kek. Ikabil mo ni nanang mo Jeref. Ni Jimwell day jay tatang. Ti manager ito opisina apag trabahwak. Naamon na nagsina kami kini Adrian. Isa day jay. Kaya't nati agdatan kanya. Ay, balagan ka anak ka. Sana gaputa liluko na ka ti asawam. Kita gibales ka matay. Laglagi pa ba nagkarika. Iti sangwanan ti altar. Anilang Adrian, ti ayatam agigat igana. Wan tatang, amok day ta. Di kayagdanag. Tadyak tumaaramid ti agibalas kini Adrian. Kan kasaritak tumanan ni Jimwell. Taibagak kan kwa na asardengan na kon apagdatunan. Kung nagtumat namin nakasapulan nagtumatlaan, Daniela. Kanya ngay, sungbatam ka din ti idatdaton ko ngayon. Saan? Iso akayat ka akasarita. Taibagak kan kaasardengan na kon, Jimwell. Imbaga ni tatang anapan ka idibalay di kalman. Kat adapay awit mo akik. Ulit-ulitak dahito nga ibagakan ka, Jimwell. Iti ka anuman.
Di kan tupulos maayat. Nang runa ita taaddan asawa. Pakipot ka man niya. Di ka pa'y katagyaman. Taadda ka na pudno nga agayat kan ka. Namnamaham ka di asublian na kapay ti asawa. Kaya't sigurado mo't adi na kan ay-ayatin. Tadi mo kat nga rod maipaayan iti anak. Nangag ko itay, dagiti imbagbagakan ka ni manager, friend. Ay, talaga anagalas, ti kababalin dahi at tao. Ay no, nagmayat kat kuman atong paon. Ay na, bay amon, friend. Awan matla ti maganab mo no tutupam ti kas di klase ti tao. Ngam saan arumbang ti kas di nga ibagbaganakan ka? Ay, maikat ko maiti posisyon na. Tapno mapukaw ti kinalastog na. Ay na, bay amon ko nakmat. Ag-high blood ka man nun. Ay, naku. Ang trabaho takitin. Tani, ado pa'y dagiti report anas kan ang mailabas. Ay, nalaos ti banong ko itangal daw ha. Kaslakayat ko pa'y kit din ti maturog itinasapang. Ay, kasanumat nga men, kat nagsasaruno ti rabi anagpuyak ka, anak ko. Bunyag paisaw, anak ka. Ay, di mo unay tagtrabaho. Mga nagsakit ka, no ka na yun, nakastatyar aramida, ha? Di kayag danang, tatang, nanang, sa anak nagsakit. Ken may sa, kabailak magkatibagit. Nagimasan ti masaysayop ko asidaan. Apay anak ko, nalipatam ka din. Kat no kasangay mo ita. Ha? Huwag nagpaisoan niya. Ay na, nalipatak matantipet sa itananang. Sakbaya bang antayaw? Awagam ti bisprin mo ni Vanessa. Iti kasta, makaumay mo dito'y balay. Awagam mo. Happy birthday, my beautiful friend. Oh, at iti sagot ko kan ka. Sigurado ang magustuhan da ito'y. Thank you, BFF. Anya ngay matilinaon da ito arigalom. Bag. Tinabayagan akayat mo agatangan. Iso na laang tanangin at ipresyo na. Para kan ka. Iso aday ta. Rinigaluan ka laangan. Ay na, thank you, friend. Ay, kamaudyanan na. Addan ka barbaro abag nga usara. Makit-kitak manan tiladawan ni kini Adrian, idi nagkalay sa kami. Tunggal makit-kitak dagito'y aladawan. Sumkan itilagip ko dagiti naragsak agon daw ay mi kasagasawa. Kumusta nga tamatan ni Adrian? Tinasayahat. Awagak iti cellphone number na. Hindi mo, Adrian, ti umawawag iti cellphone ko. Hello, Adrian? Hello, Daniela. Ang yaman nagtasinumbatan ti awag ko. Adrian. Ne. Ano tinapasawag? Apay nga agsangsangit ka. Adrian. Anya, makisinara kay ti asawam po, Nam Daniela. Wantatang, kayat ko ang maurnos ti amin kada kami iti asawa. Ngem anak ko, kasano nulukwan na ka man ti asawam, kat sublyan na ti babae na. Nagkarikanyak ni Adrian nanang. Nakuna na nagsinadan iti babae na. Gaputan na duktalan na nakisinobyan ti babae iti sigod akayan ayat na. Iso nga awanin ti pagdanagan nyo, nanang, tatang. Gaputa mamati ak ngagbalbaliwan ti asawa. Daniela, agyaman ak ta nakita tamtlanen. Kailiw ka una yan. Uray siya, Adrian. Kailiw ka una yan. Pakawanan na. Noon sukat ka iti sa bali a babae. Kunak ngamin, no agbalinak ang naragsak. Gaputa kabaalan nak maipayan iti anak. Angam, lino ko nak matlagayat ti babae.
Nabayagan ang napakawan ka, Adrian. Amom ka di nga inururay ko dahito yung gundaway. Tapno makita kan makasarita ka manan. Ikarit, Daniela. Agbalbaliw ako. Japon ulitin pa ti inaramid ko. Nanang, tatang. Amo ka kaguradak. Gapo iti inaramid ko kan ni Daniela ang anak yo. Mamati kayo man wano saan. Nagbabawi akong dagiti inaramid ko. Ismay mayak. Gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Iti panang pasakit ko iti anak yo. Talaga ka dayan na po na ti panagbalbali mo, Adrian. Mga no, ulitin tumanan ti inaramid mo. Amom, Adrian. No isukat mo matlaang ni Daniela nga anak may. Nasaysaya at no saan mon asublan pa'y. Gaputa di mi kayat ang masakitan tumanan ti anak may. Nanang, nagbalbaliwan ti asawa. Kan ipasigurado kada kayo. Saanin ang maulit tinapasamak idi. Talagamot ang naragsak ka itan, friend. Kasanumot ngamin, at ada po mimpintas ka. When friend, talaga naragsak ka. Gaputa awanin ti parikot mi iti asawa. Naaklonan ni Adrian, at talaga saan kami ang maadaan iti anak. Nasaya ata naaklonan day tabanag. Kan ore awan anak yo, at least naragsak kayo latta. Aywan gayang friend, damak ko. Ag-resign ka nun ni Jemuel iti kumpanya. Apay ka nun? Plano na ka nun ti agabroad. Iti kasta, malipatan nan ti panagayat na kan ka. Kasta mo ti istorya kanyak ti may sa abarkada na. Happy anniversary, Daniela, my love. Happy anniversary to, love. Aging gaita. Kasladyak pa'y lamamati ang naurnusan ti aming kadata. Uray siya ka. Kunak idi, no saan na kun ang mapakawan, gapu iti nagbasulakan ka. Kat, agyamanak, iti may kadwa agundaway, nga impay mo kanyak. Agyamanak, Daniela. Oo, unay matanday tapa nangarakop mo kanyak. Kaslakit din mapukawak iti sibay mo. I love you, Daniela. Katjak kayaten, nga agsinatapay. I love you too, Adrian. Ikarik, si kantulat ti ayatat. Aging ga iti maudi nga angas ko. Nupay saan kami anaadaan iti anak kini Adrian. Naragsak kami latta, Mr. Lonely. Kat pagyamanan mi una iti Diyos, gaputa nalasatan mi iti panubok iti biyag mi nga agasawa. Aging galangan dito iti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Daniela. Daniela, pagayam ko, agyaman iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nasaya at met, tanapakawan mo ti asawam, kat inikam iti may kadwa agundaway. Ken nasaya at met, tasaan mo anaaramid tinagibalas, idi insukat na ka, iti sabali a babae. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasalitaan ni Daniela, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Deya Yap. Kan iti madireksyon, Virgie Paklay. Computer recording technician, Mark Molag. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Amara at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sandak akay kayat dagiti dadakkel ko, gaputa nakapoy kanuti ulok iti pagadalan. Ket daytoy ti gapuna, anak ya asawa ak,
anasapa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mara. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Tangay nakapoy mutlaang ti utak mo iti pagadalan. Saan kan ngagtuloy iti kolehiyo? Dagiti latan kakabsat mo ti agadal. Tulungan na kamay kinitatang mo iti talong. Wan ananang, makasta ti kunayo. Ngam na mabalin ko ma. Kaya't kumati makaadal. Ay, agsaysayang ka lang iti kwarta. Agtrabaho kalatan iti talong. Makatulong ka pa'y kada kami kinitatang mo. Sige, nanang. No kasta ti kunayo. Mabayag ka di pa ang kaluto ka? Nagbayaglakit din nga gargaro da ito yata. Maladawak to iti umuna klasik. Mabiitan da ito'y Manong Paulo. Itay pa yung ibagbaga mamabiit. Agingga ita, di ka pa'y nakaluto. Pasensya kan. Mara, naplantyam ka din ti uniform ko? Isarunok to pa'y laang aramidan Manang Vanessa. Inunak ngamin tinagluto. Awan pa'y serving nga da dito'y balay. Darasam ngamin ti ang punayan. Maladaw kaming gapukan ka. Wan Manang, pasensya kayon. Nagbayag kan aya asim maruno dito'y uma. Anya pa'y ngay ti matrabaho no kasta ka akadayaw. Ado pa'y ngamin ti inaramid ko, nanang. Trabaho mo't amin iti balay. Pulos mo't adidak tulungan damanang kun manong. Kahit anya ngay nga raw, di ka nagreklamo. Tano na laing ka kumamat iti pagadalan, di agadal ka kuma. Iso nga anusam no anya dagiti trabahom ita. Tano makaadal to dagiti kakabsat mo, pakairanudam to mo lang ita. Una, yung kasanuag mo tinanang. Anya mo ti agur-ure anaing bagagasat para kanya, no dito yaklatan away. Mangnamnama ang tulatan ka dagiti kakabsat ko. Nagadupay laasaom. Tulungan nakit din nga agaik, kat nabaran ti darang tinay. Malaman Mara, nga malabsan ka pa'y laang nga agagaik dito ka maisan nyo. Saan ka kadipay nga agawid? Si kamad gayam Manong Mak. Madamdaman ton nga agawid ak. May mayat nga minti aggaik no kasto yung amalaman. Tapresko. Agmay may saka ka di? Kadwak itay ni nanang ko. Ngam imunan ang nagawin, taagluto iti pangrabyan mi. Madamag ko laeng. Apayasan ka mat nga agadal. Kat agad-adal mat dagiti do akakabsat mo. Saan dak akayat apagadalan, tanakapsot ka no ti ulo. Kasta ka di? Ala, tulungan kan nga gaik, ading. Ha? Takayat ko pa'y timakis-istoryaken ka. Agawid akton, inton agawid ka. Tagkuyog tan nga agawid. Sigamad gaya Manong Mak. Ada ka di bagan? Umay kayo ikan iti pangramanan niyo dito'y nakalapak nga ikan. Kasta ka di? Umunag ka Kan nagtugaw ka. Kan amano kayat mo tiyag kape. Ay, alaman nga rod ading ko. Ayan gayam natatangkan nanang mo. Ni nanang, nakitsenda. Kat ni tatang, nasapaan na pan iti talon. Sumaron no ak inton madamdama. No makadalusak dito'y balay. Ay, nasayat met. At dangamin kayat ko nga ibagakin ka, ading. Anya ka di dayta? Sapay ko ma, tadi ka agungat iti dayto nga ibagak. Mabalin ka diti agdaton ken ka? Ha? Nulakit di tasong nak, ikasar ka adagos. Ket agbalin ka aray na iti pagtaanak. Sana kasla dito'y balayo. Api nagbalinda ka mat na nakatulong. Ala na, kumanugot ka kumanading. Panunutak pa'y anaimbag. Ni makmat dyan agapon dito'y balay, anak. Wan, tatang. Agar-aram kadikan ka. Wan, tatang. Nusyak tisi ka. Sungbata maun. Nasingpat ni Mak. Uray adayong ay naunang sika. Adda masakbayam kenkwana. Tanalawa ti dagana. Kain na. Maitim na ti masapsapol mo. Nang runa. Kat saan nakakayat apagadalan ti inam.
Imbagpay kada kayo, tanasingpot kayo kanyak, tatang. Ngamnin anaw, nauyong kanyak. Nakulaapan laang ti panunot ti inham. Gaputan na laing dagiti kakabsat mo iti pagadalan. Angam sika, saan? Angam no para kanyak. Sika, ti kasingpatan nga anak ko. Day tatiga po nang aramidin dakmat na nakatulong. Ay, maasya anak nga rod kan ka. Isu ano mabalain, ni Mak ti pakiasawaam. Ta sigurado, mayat to ti kasasaan mo kan kuana. Ang no saan mo akayat, saan ka apilitain. Saan na balik? Ta si kanto ti agtawid, kadang iti talon, kan uma ama panawan may. Amok nagmay-may saka manan dito'y uma. Isonging gagarak ti lumabas dito'y. Takayat ka atulungan, kan kayat ko adamagan. Numanugot kan iti ibagbagak. Kwa... Kasanon no saan akayat ni nanang ama ki asawa ak. Awan ton ti katulungan na ije balay. Awan mo't nga rod mo trabaho dagiti kakabsat ko. Adakan iti husto nga idad, Mara. Katbay amot nga agtrabaho dagiti kakabsat mo, ah? Saan adjay mang namnamalakan ka ter aramidan da? Sige nga rod. Umanugot akon iti ibagbagam. Ha? Ay na. Nasayat nga rod no kasta. Ala, ibagam ka dananang kantatang mo. Tadumanon kamin. Tapag sasaritaan tayon ti kalay sata. Nagawan kat nga utang mon anaimbag anakam. Kayat mau ti makaliklik iti trabahaw. Isu akayat mon ti makiasawa. Saan mat nga iti kasta, nanang? Kan may sa... Masapol ang masursuro dagiti kakabsat ko ti agtrabaho. Kan anak dakmat, nanang. Saan dak nga inyanak? Tapno pagbalinan dakla ang akatulong yo. Ay bastos ka nga inanak. Sungba-sungbatan na kitaan. Hustaw ti anak mo. Sa anak lang agtagtagare, tadyak kayat tirire. Hangam no saan mo akayat apagadalan ni Mara. Bayam nga agdesisyon para itibagina. Palubos ang amakiasawa no iso ti kayat na. Bayam dagiti dadumang anak mo. Ta isudan ti aglaba, ken agluto iti kananda. Sige, palubusan ka makiasawa. Ngam saan kan adumapaw dito'y balay. Saan kan akayat amakita? Laksiden kan nga anak ta nasugir ka. Nalpasan ti kalay sata. Kat talaga asaan adimar ay ni nanang. Ni tatang laang ti inmay. Bayamlat ta ni nanang mo. Dumtang tumot laang ti panawen, amaawatan na ka. Sapay ko mata malawlawagan mo ti panunot ni nanang. Uray pupuutam ti kunak. Maawatan na kan tumot laang ni nanang mo. Kumusta kayo, tatang? Mailiwa kada kayo. Ngam saan ko mo't amabalin ti mapan iji balay. Uray siya, anak ko. Ay na, mailiwak matkan ka. Iswa siya kung timay dito'y balayaw. Kain, kailiw ko matkan dagiti luto. Dito'y kayo na mangal daw, tatang. Adan nakalapan ti asawak. Ipaksiw ko. Tadayjay ti pangaldawan tayo. Ay na, nagsaya atay. Sige, dito yakon ang mangal daw. Ay, kahit, kumusta kayo mat nga iti asawa, ama? Nasingpat ka di matlaang. Sa anak nga agbabawi anak ki asawa kinkwana, tatang. Saan nakakayat a pagtrabahon iti uma? Kabaulan na kano ti mangtangdan iti agtrabaho iti uma? Trabaho lang iti unang ti balay ti trabaho. Hustaw, ti kunak iday. Anasaya at tutibiyag mau, no ni Mak ti pakiasawaam. Kat, kumusta mat dananang? Kandag iti kakabsat ko? Ay, dayjay, sanda nga agkikinaawatan. Kat isuda matla ti agbibinog kaw Ang pumanpanawa, no kasi ang adda sanda pagkikinaawatan.
Nasaya at nagawit kan, Mac. Adda ka di baga tinapintas nga asawa? Masikog akon. Ha? Agpaiso? Ay na, pinaragsaknak iti daytang impadamag mo. Kamaudyanan na, may sakton nga ama. Kaya't ko kumamot nga ipakam mo kadananang kantatang. Nga maging gaita, nasakit pa ilaang tinakam ni nanang kanya. Saan kang ngarud nga agliday ang mga nuan niya ti mapasamak itin inawam. No kayat mo, kaduan ka. Mapantay di balayo, tay pakamuta ang masikugkan. Bareng maragsakan ni nanang mo, amadanton iti apo, kat mapakawan na ka. Sige man nga rod, Mac. Katagyaman akan ka, iti kinasingpat mo nga asawa. Gaputa na singpat kamit nga asawa. O sige nga rod, dito ka palaan. Tayo nakman mangkita iti mabalintang isangpat iti balayo. Sino tinagkuna ang mabalin mo ti agawid dito'y balay? Nanang, mailiwak unayin kita kayo. Kan kayat ko lang ipakam ang masikog akon. At danton apoyo. Awan bibiyang ka. Awan anak ko asukir. Ita tamasikog kan. Mapadasam met ti maadaan to iti anak amang sukir kan ka. Nanang, kaano da ka di ang mapakawan? Saan kanto ang mapakawan? Iso asaan mon anam namaan adumteng dayta. Ala, ayabamon ti asawam tagawid kayo. Kan saan kayon taon ngagpakpakita kanyak? Sadot ka nga inanak. Talaga anatangkan ti puso ni nanang, tatang. Talaga asaan nak ang mapakawan? Bay amlatan ni nanang mo. San abale? Taadaak mat ang makaaw-awat kan ka. Bay amon jay inam. Tamaka amiris to matlaeng. Nasakit la tinakam na. Tawan kan nga ibabaon na. Urayik ang mapasamak dayta, tatang. Inton maipasngay ko ti umuna nga apoyo. Agawid ak tumanan. Bareng maayayo no makita na ti apo ko na. Ay katuon na anak ka o. Awan papanan na. No di may ayon tumatlaan ni nanang yaw. Oh, kitaam ti anak ta o. Nagwapo ang maladaga. Sino nga tati kaing ingas na kadata? Saan pa'y amalasin? Takaipaspas ngay pa'y laeng. Sabagay. Kat, kumusta matirik na ngay? Narigatan ka kadi nagpasngay? Talaga ang narigat yakpas ngay. Nangruna, kat agdadamo ak nga ganak. Ala, agbati kayo pa'y laeng iti anak ta dito ospital. Tainak gumatang iti kanam. Kanda dumapay ka sa pulam dito'y. No ada problema, awagan na kadagos, ha? Sige, ngamsaan ka ko ba nga agbaybayag, ha? Wen, di ka madanagan. Mabiitak laeng. Ay na, nagwapo lakit din to'y apo kok aya. Ay na, karupropak samay. Tatang, talaga ka di asaan nyo anayaban ni nanang amang bisita kanya? Ay, diyak kayatan apilitan ti inam. Di namag ko no kayat nati sumurot. Di namat kayat. Amaw manakaw. Panagkita ket nakaamiris ang ti inam. Takanayon ko ang masiputan anaunag ti pampanunutan na. Inton makapapigsaak, tatang. Umayak to agpasyar iti balay. Saan nak ngamin apalubusan ti asawak? Tanaskan ka nung agtanggadak pa'y. Ay katuan anak ka o. Tanarigatan, numabignat ka. Agyaman na, tanaka umay ka anak ko. Kayat ko ti agkid daw iti pambakawan kan ka. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko agya. Anya ka din ti pagbagayo, nanang. Agpaagas kayo. Ita ka di pa'y nga adan apo ko yun. Mababainak kan ka anak ko. Dagiti kakabsat mo, di dakpay maasikaso. Sana bali, nanang. Adaak dito'y ang mga sikaso kada kayo. Or orayik laang ti pamakawan nyo kanyak. Siyak tirumbang agkid daw iti pamakawan, anak ko. Napakawan kayo, nanang. Idi pa'y laang.
kat agpaagas kayo para dito'y apo ko yo. Tiyak laim pagaro. Asi kagayam nga anak ko ti katanukan iti panagpuspuso. Uray ibagbagak iti anak kaapoy iti utag mo. Impaagas mi ni nanang ko, Mr. Lonely, ket iti anak ko, abu maubawi. Makitak tinalaos, apanang ipatag na, iti apo ko na. Aging galaangin dito, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Mara. Mara pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam, ket saludo aken ka. Gapu ta saan ka ang nagimula iti sakit tinakam, iti inam. Ala, itultuloy mo ti agbalin ang nasayaat nga anak. Tati nasayaat nga anak, paraburan ti apo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mara. Iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.